megalayapost.news. Habapen kut no egawe na kale niam tenrai po rilum jeja belakip kum kebe di kelang interaksi da kajar mut kun dihajar sinrai jawai kesi benta mansaki ya kan egale niam ne kom nyong kan kesat be di kelam bal pungkut apung aina habapun kut ya kan egale niam kasinrai chlo seng kasikmi seng kelilang nyam tre lat klebo senraj umulong tunju gintor barslong bakun kop ya kelum yung kejam lum kerwang syangyar panaliar dulong pepale lum perdi longpia diau mo syang lawan ra ekirot jeki harengkat kubor sagi kun dihajar Asakila roh kan kesini dari jindon lang usumbut menteri lang ba jela emasnya balang dahar wal ai kata kejing tuku kurdo ya kenega le niambe di kelam badru syagi kun dihajar jong kasenya rai doai kiwai ya sarkar gibele lang hakan kesini kenhub ya di menteri sarkar jela bukan hub ya ke doktor amprin lendo uma kermen shela ki MLA masan bor sulai bat uma wailat miki shela nalor UMP Raja Sabah Dr. WR Turki MDC JHDC ofisar sokar batui kuwe apa pukul dia kebe deng krama poe na lai badagi projar mut kirunget nari kasi badentia kunju na kuwe ki jela banana barri kelawan bat sekilang akan kasi la pukul no ya kebe deng klam megalayapost.news.